Chief Executive Member ka KHDC uba Titos Tarwel Khan haba pensyai sikiken hun sengkong rempei teman bayasat ban aijat syau shenrang bakan wanra ye kejing ai jingmut ke bakumno kerukom kenkur kenka kaniat lada aijat syau shenrang namar bakat kum kariti dustur khasi kejing simjat kadai naga kentai bakran batki kato kani kilal patai kubor uba Titos ulaong bakriti dustur jongki khasi kadai ban simjat nak kami bar KHDC kadai ban penne ya kata Henry kita kibakwa ban aijat na ukpa kin sengobha ban wan chakmat ban batai ya kerkom kenkur kenka kabakumno ulaong Sien ya kani noong ba kariti kadustur jongi ukasi kalong wasim jat ka kemi tina takadaw ngi hangni ngi kwa ban penne ya kata tila da don pat karukom perkhat da kumwei pat ban ong ba to ngi sim jat no ukpa ngakwa ba ya kita ki kenhun ki badon kung kata karukom perkhat bakin wan chakmat kan ban batai pat yangi ka ei karukom kenkur kenka namar hangi ukasi ngi ong kur kikha kemud ayu kur kemud ya kikur jong imei kha kemud ya kikur jong ipa kabamut ngidon ru kadustur kaba ngingu mekha ngiburom mikikha pat kidon ngidon la kajong ka komlong ka bakerpang banyak penper bat kiwe pak kijai penrio tena takadaw ngakla keren da kabasyai balada don da kawe pat karukom perkhat sngoba ban ai yangi ya karukom kenkur kenkha pat kabakumno katang lah to sa district sa buat DC office ro yang ba ka hasil ini cak jungi kamsya mihap ya kata ta ngimpat ya keren ngimpat poi sudu sita tenrei ke ya kani ka kam ngala ong ba ngindang ya perlu jumut ngindang ya keren namar ba ketika isu ke belong sensitive tena takadaw it will have more time pangidiban ya discuss ini kata